ahabwe cyeshongore ico ebyawe byona byeganize Yesu umwaka wa 2025 go gutandikire basa kubimwegamiza ahabwo kubana wari kubasa buri kimwe itwe nk'abantu turi kubasa kunka we nabasa buri kintu cyona kandi nabasa buri imbere yona iyo uri kureba ngo egumire we ahariwe najibasa program ya Msimanta uchine Claire mpaka hashaitano kandi of course niko tuhagarika tuyine twika cy'ikigambo cy'ikizoberi kandi tuyine Reverend Father Kaboy Vincent kandi of course yihireho icyonje cyo kwegesa icyonje cyo kuburira icyonje cyo kuba father bitayine n'icyonje cyo kwishongora utabarye mu cyeshongora cye yice cyatwereza kandi Father twakushemera utabarye n'umwaka. Thank you kurko mwaka Claire. Kurko mwaka buri muri mwari kutureba and kurko mwaka abahereza ba TV West, you have been, I don't know if you really enjoyed Christmas because ngabandi aha naguma nindeba buri muri mwe no shot tumurargira aha na nabo mwe mukana muhereze shaha za lanji abwe n'umuhereze shaha zo kuza out, so I wonder how you really enjoyed Ivan na nabatahi bawe. I don't know kunkamukurice kama nayibare kutuyihayo omwaka ogwenkumi 2024 katureto omwaka ogwenkumi 2025 sima ruhanga mnonga nayibare kandi Kerezia katurukeri izoba netereza Epifania nakagambo kor Greek konka ichimanyisa manifestation, it means shining forth ngoma kurugacho, so konka context yeri izoba nichimanyisa amarebe kagamuka mu Yesu Kristo. Yesu Kristo azarirwokwe rero abarisa nabo batwinjira amakuru go mu iguru ngo mugende muze kureba umwana hati ensi yamureba riyo wareberwe bari abo kubanza ababire batunjira ubutumwa bw'umutano ku rugaharo ruhanga bamarika bakabagambira ngo mugende, so hati na nense ndizo na yamureba, so abamaji the magi ati of course mago is Greek no Greek, so magi it was Englishanized somehow. Okito ntebe taba amaji ninga abanyabwenge ntumanyango bakaba batari bayudaya bakaba batari bakurwo mu Ruganda orutorinwe ihange rukwere rya mukameri ya Israel batungo mu gishago mutano omukushome bintu byabe babemba shoma ebya planetary motions and the stars and galaxies bajumbara mu kintu ekibabire bashomero mbetabo abarangi b'Israeli ngo kuba oriyo ideenage kongo kahoro mu dine ndizo bagambe kintu niyo kunoka kumano chura no chikora rero kahoro kiza cyabaho, then bakora tereje nyonyozi uko bakamba shome nyonyozi bakamba reba nyonyozi kutambara na nebi byo mwanya bajumbara mu kintu cyo mutano bakora tereje nyonyozi yabasya muri Yerusalem. Yes, yabasya Yerusalem no yabandize kuko bashiro umugabe Herode bamubuza turiyo mtukoratira inyonyozi yo mutano babire bashomero mu bitabo byo mutano ebikurgo mu mahanga mu ihanga ya Israeli ubwire bwayo bwahika konka Israeli bo bakabata kumanya nico kibagwerirwa akagwe na Herode wabari yo mugabe na bakagwerwa akagwe endo bakaje Herode aka haraka tukamwebera kaseme kwa nabahereza abasirikare bakagenda nabo konga kajya tumugende muburuze murebe umwana rero kumurahize muize mu ndabeho mu ngambere rero nanyenze kumaramya. He was a proud man, so he didn't follow the military techniques of finding out who is this king invading my kingdom. Kokano ekindi noza kushango shange ruhanga akamwebesa yamwebesa ecyabire cyuricho. There are those days, there's those times obu abinazi bawe bakwebwa ekibashemeye kuba mbakora araho ubuzano bwa TikTok gukira kwa indebo umuntu naza kurogo umuntu ateka akabazo mu mbogaze
nenda cheza roza ho kureba yaba akabazi kahikamo. So na umushara ya Benedicto mushirire binje bamanya medo ya Benedicto ekigamba hamwe nagamba ngo iyo stane byo rukundetera nimbimanya n'obutwa mbweno ninkuragira nyo obutwa bwawe. I refuse to take your poison, take it yourself. So mbwenu njye byabira ari Herode abamaji abanyabwenge bagenda bari bo mwana abyamye mukato byone byo bakaba bishomero bamanyire kugendo misho bamaramya bihaye mitwaro yabo bamutoyijera ensi yareba ahariyo gumwana. So they are the representatives of the whole world. Aboko akarebwa abayudaya abayabari abarisa konka yaga kayarebwa abebembeza abategeki ko bakabi n'amagizi mingi bakaba nibebembera ensi omukugeza okumanya ebyo mwanya okwe kugenda omumisho. So mbwenu tutekwa kushoma makuru marungi tekwa gashoma abo kuba iwiwo mpurikize kandi arikundeba okuhurikize ekigambo cyarahanga ni kikuru munonga mukama beniwe amakuru marungi gamuka mu Yesu Kristo nko gahandikirwe Matayo. Yesu kuyazarirwe Betelehemu eyo mu Buyudaya omusinge bwa Herode mugabe abashija abanyabwenge barugabo rwizoba biza Yerusalemu babuza bati omugabe w'abayudayo zirwa ringaye manya kuturebere nyonyozi ye burwizoba twija kumuramya. Omugabe Herode kuyacurire yayemereza umutima we nabo muri Yerusalemu bona yaterana abahongerezi abakuru bona amwena n'abahangu biteka yababuza umwanya ogu Kristo arazarwamo. Bamugarukamo bati ni Betelehemu eyo muri Buyudaya ahabwo kuba ejo niyo murangi yahandikiraho ati niwe Betelehemu eyo mucanga cya Buyudaya tiwo rukererukayo omubakuru ba Buyudaya abo kuba omuriwe numwe mwebembezi aruga akabo muri isa w'abantu banje abisirayeli. Herode nuko kwetabo banyabwenge kumureba omubonano akababuzo bunako obarebire mwejo nyonyozi kandi akabohereza Betelehemu nabagira ati mugende muburzeje ebyogo mwana haza kumuramurebe mumanyise nanyenze kumuramya kubahereze kura ebyo mugabe yabagambira bimusyo rugendo kandi nyonyozi eyibabire barebere neretwa burugwizoba yabebembera okusya obu yayemerire omwanya ogwo mwana yabirarumu ku bagirebere bashemerwa munonga batyo bataha omunzu bareba omwana na nyina bareba omwana na Mariya nyina basimba amaju bamuramya rero bamukomorera emitwaro yabo bamutoyijere biconco ezabu no bani no bunyanunga ku bahabwirwe ruhanga omukiroto okutara bahari Herode batoro gundi umuhanda bagaruko wabo. Amakuru marungi ga Kristo. Now brothers and sisters nyowe cyandete cyango no kubatengera umwaka musya ogurumo manifestation ogurumo okwore kwa kwebintu bingi kwa mana garuhanga okwore kwa mana garuhanga. God's power can be seen, can be felt, can be realized in what we do. Numumanyira kimwe ngo ruhanga emuntebekana ye akabire na yenda ngo agency tube nito twababagabe bayo tugitegeke like kugitegeka kwenyene konka nakimanyira kimwe ngo harahi tweza tukahika tukende mbabazize na munonga hariho ibintu bitubasa gukora nk'abantu tukabasa ntubasa umagezi gitu na namani we can kweya tubeho basa kuhinga ibihimba turiye tubasa futeka cyaciro na cyamushana nitubasa kuombeka amazu tudevelopinga technology tutera amasomo tugira konka hariho burwiro bwaturemere kukira ubu kwanga na ba doctor bakagira ngo technology obuteko basa kubukiza
zo nyuma yesa mukamunkani wakubasa kwiza ka intervening hariho ebintu byokubasa kugira no basa kuzara umwana wawe okubyama n'umukazi mushiza wawe mukagirenda icyo kiriyo mbahango burhanga yatangiremo no basa kuzara umwana no basa kumworra okusasura fees icyo no basa kukibasa konka no bwakubora umugiga ki no bwakubora iki muhara wawe okuhinjirwa no mu gishogo rwa ruhanga no basa korora umusigazo musomesa mugire agira amagezi konka okutunga we okuza kusanga ngo yatunga umukazi umurungi akuza kuzara abane kayabe kahama ecyo ni cyiza as divine intervention cyiza nko mugisha cyiza divine connection mukama na connecting the person that can suit your heart and your family and give birth to children that will gladden you. Hari hebintu ebiruhanga wenyine akutekwa kworeka akekor kandi takutuma numanya daddy nabasa kwereza wa boda boda ngo akutwara ishomero. But if God wants to heal you, he comes himself. He does it himself. Recently mbendio ni nsoma Bibro munonga na shanga ngu itwe ruhangana n'ekitinwa cyehena namange no bushoborozi bwe waza kugeza ho kubucenga no mutwe gwawe konko kaza kureba kareba umuntu na no kwakwingana one time ruhanga kagera tiwo munyongorwa wa Israel umunyongorwa na konko kaza kushoka shanga ngo abantu bimusiye mukono bamweta ngo ayiza kandi akacitugambira muri Yeremiya yajatu na Nezekeri nashaka kitugambira ati mugume munyete mbetabi inza kubikwisha. So kweta ruhanga mbeni ngambira abantu bamwe ngunyowe okanyeta nyobwana mukuru tubwana mukuru izo nabiso mugongo ninga bwana mukuru izo nywise ninga izo ndise. Can you call chairman LC5 chairman LC5 ni nkwendo muka ejesahe ni nkwendo muka byo gukora bereke oyizo muka owanje. Can you invite the MP president na wasana araba otiemerera ot president yizahanu ya ni nkwenda kugambira akagambo no konka all of you every day mwimse mkono mweta ruhanga mweta mtumo kwera some of you call him moyo kwera mumweta ngwiza Yesu iza ruhanga abakuba rukundo yehe ni nyinji munonga ekikiriza ngo ngwatandike no kurebekera omagara gitu nano mbiturukora nambuye no suroti ngo nayenda kwija akakupushinga okache nabari nkahareba waremwa wayombeka kaprot kawe watandika umusinge gwakuremeraho sisi byarema nano mtu kwawe nanamana gawe byakurema nanoko kwano yepanka bara bikurema dera hati ya uchumutachira waje utumukama njerere mbabazi afutaho atomukono gwe asindika ho atkache ningo chura nkeshara yanje hati ingusaba oyachirira mu mugisha gumutano hagiro rusecho rwiguka urebe bintu byabasika because he told us akatugambira kare unaza kwereza emikono yito mugisha ngubyo ne tukweso mukono birabe musonje mayisa ngo sometimes umugisha gwa gutakizire no basa ku struggling alone you can do some things konka hari ebikuheza bikarema nko muntu kombeke enzu no basa kujombeka sincere no basa gukora namani ningo namagezi mingi washome ibintu by'amani watunga umurimo gw'amani no basa kutunga sente oyombeke konka kuzakitado katungo turuka byamo kagero singi ebi byo sente tsikabireta na nenzu nungisiringi nungiteka there is where God must come and manifest and be among us and help us out kandi emrunde mingi ne takutwizira ngo abo kuba turi abashikirire no abo kuba Bible ne tugambira ngo kutwabe turi abasisi Kristo akatfera. So we really didn't attract him with our goodness or our sobriety ningo kubabarungi cyo cyamusikire ngo ayize kureka instead akareba tusisikire yatwizira wenka habwa rukundo ye nyingi nabwo echo Kristo outu kuzaguza ngo yaturebekera twamanya ensi yamureba. He is the Emmanuel, yiza kutura nitwe, yiza kuba omugabe witu, yiza kutwebembera,
yiza kutwegesa ngo uruhanga tata taratwire ngo tukashisha ubwa Adamu na Eva kandi twagumiza mu nshisha na nabashiza naba enkwata bataza bakaze zihireyo kurwo mbiburi nazo zikaguma zishisha. Abraham akashisha bamwe tumukumanya ngo even Abraham akazara Ismail ahamugaragwa yazara Isaka mukazo rushizi yashwera no mukazo ndizo yazara nabana bandi na David nawe akashisha nangu wakagwisa mukacakagwe no burhanga kugira ngo gwe no mugabo wa kunso mutuma rero we Solomon akagwisa kagwe. So na nabanda bashiza burhanga yihireyo ba Gideon bakashisha na ba Solomon Samson akashisha abo nabashija burhanga be nayiheyo ngo batwebe mbere konka kuyahereze yareba umuntu atakubasa kwebemberera abantu barhanga akabajuna yayohereza umwana we yazarwa muri itwe yaba nkitwe yatanga kutwegesa that the love of God our Father is unshakable. Ebitwakozere byona tibirate misere kundi arhanga yatugambira prodigal son okwo mwana kirare yarjirarishe konkishaka guma ari mukunzire kandi amutegerize. Rero umwana kuyagarikire yasanga still isatari umurukundo y'umwana we ekiri intact taragize ati umwana okankora kubi okaturachi no akagira ngo akiza na mgomizi genda uri musigazi kuyatangire kuza kwetongeza arishe atitata tinshemereye kweto umwana wawe mpendura nko mumbahereza ishebye utaragire kubihurira akagambira abahereza mugende murete nkito mugende murete empeta mugito murete kizware kirungi mwite kabera tuzaguze abo kamutabano wanje yagaruka. So rukunde yarhanga tekashekinga oga muri Isaya 5:9 akikumeho natwandikirana nakabara nko tubaraho tubakire babemba handikirana bari mu high school ubwa ni nkundo kisya rwenzori yargaho wowe nawo mukama akatugambira akagera ngwenso zene zibasa kurugaho ebungo nibasa kwiguka konka rukundo yanje inkwinire ter kurugaho na nenda gano yanje yobusinje ter basa kwihwaho. So buri omo muri imwe akimanye kuruga kigambo canje nebiro bitano we have only 4 days in this year. Please get it as an assurance of God's love, steadfast and renewed every morning. Rukundo ya ruhanga najigarra busiya buri izoba eyakwinire kandi te kubasa kugereta nagamba ngo oryo muhendo oryo kitinwa ninkukunda nico ndiherayo na kiriya umwanya gwawe cyo ndiherayo Antiochia na Seba manya korrabo mizi tugarukumira ahabwo kuba ninza kuba ndiniwe kugakurabyamo korrabo murro wareba nkeka yatabanguko kareba mushize yatabanguko kareba ibintu byatabanguka no sotungu mbwero waza kubona no, God is going to take you out. Abo kwa man gehengaza natugambira muri Joshua umutego kubanza kamunana ngumbweshi tinye nakuragira Joshua umutego kubanza kamwenda Joshua umutego kubanza kamwenda kwa mwetaga kurebaho kushoma mbweshi tinye nakuragira bo wamanu nu ohame otatentebuka abo kwa ninza kubandi niwe ahoraze hona. So he was born here and he decided to deliver us kutuyayo akatuha umubyondo akatuiho musaba akatuiho mbizegere bya Satani akatuiho mukubona bonesibwe mizimu akatuiho mukuburo kubyama akatuiho mu ndwara za pressure na za diabetes akatuiho za sirime za tahiro mu birgwitu ziyonzi tuchwanyagura and he delivers us out. Ruhanga tata akatugambira ngo I sent my word to heal you ngunkohereze kigambo cyanje okubakiza abo kwanuwe Yahweh Rafa nuwe ruhanga arukutukiza mbwenu ubutumwa bwanje nobuniza kubaretera no kugira ngo umukama arniwe wareke kutina arniwe akizo munsomu yatweyoreka yatugambira kigambo kandi amana ge yasigaye agatuhereza kahuho mu isi yantumwa yajya tumutungo businje kongo mu isi ukaguriwo gutereza amagara go kuzoka. So all of us who believe in Jesus Christ, we are going for salvation, we are going for life eternal. And lastly akatuhereza obusoborozi bwo katagerera enzoka na nebinyabusegu nambwene niza kubashabiraho ngo mukama mani ge garebekera muriwe gakomorere hebizegere otandike kutambura omusoborozi bwe na nomburinzi bwe. And this year will be very good for you. Moreover, it is already declared the Jubilee year, the year of mercy. Kandi imwe no wakoriwe dine ndizo kokaza kuroka hurra ngo papa yiguro rwiji kariya kamanyiso
amuherwe emyaka 25 rwijirwe bakurwigura kare kamanya isoko kugira ngo mukama niwe yugura okwe yugura twigurire mbabazi twigurire sasi kandi mango akatugambira yagira ngo ninyenda ko bahereze mbabazi zanje mutakashikira kucwerwa urubanza. I want to give you mercy before judgment. So buri omo muri imwe ohame mukama arnitwe, you have Emmanuel is here, is arnitwe tata na muri Yesu Kristo naza kukwata mukono akwiho muri yebe bizibu kandi bibe bikuratira umwaka kwiza ntubicwanyagura mu izina rya Yesu ntubiragira komaho nko ku Yesu yaragira ihunga kandi ogwo mwaka ntugwigura. We open this year with many channels abokwa bamo muri imwe ecyumbe mbona bonera no jango ine ka channel kamwe ina kadara kamwe mu Central Market nkoko beno tungiraho akasente konka mukama hata nanda kwigura inyiji nyinji nanda kwigura inji kurabara no mbinazi bawe to be a door open channels to bring in nomango umuntu nasa kubona bonesa bakwindure usange wagwa aharunji. So your friends on your birthday and everything, they will bring gifts. Isaiah 60 verse 4 and 5 ngumaga magorebe no kureba abantu nibiza no bashanguruka nibiza hori no bakuretere birabo nabwo echo. You want to know the quotation? Isaiah 60 verse 4 and 5. Yes, nabatabano biza cicirwa mikono nabaharabo bize bargare. So mwene mukama abaherezo mugisha gwo 2025 ninyenda ngo tugira account kutwakora. So we are going to use our left hand side. Clear, we are going to use our left hand side to capture the 1st of January because we are blessed hands. Emkono yiter mwamana n'obushobozi kandi ebintu byona byone bitukureba mu nseje ekintu cyo bikoze nebirgo mutwe konka ekintu cyo kubikora nabo cyo mkono yitar mu bushobozi. So we want to get 1st of January 2025 and 31st of December 2025 and compress this year, the whole of this year, compress it and put it in your hands and then say this prayer. Mukama Yesu ninkusima bukumpanga je ahabo kuba muri iwe kigambo cya ruhanga niwe nahangirwemu kandi amani gawe gariyo murinye na n'obushobozi bwo kumfera musharaba bwahereze kunjuna bwe ninkwikiririza kimwe ko uri umuzunu wanje kandi umurokozi wanje omwaka ogwona ameza garumu nebere birumu eshahe zirumu seconds zirumu microseconds zone zirumu mwaka ogu nezanje. I storm heaven to capture my blessing. Ninyachiro mujogu ogwo kutegeka no kuraba omburkire kona ko mwaka ogu na nobusinje kandi nko kuwa tugambira mu kigambo cyawe omureremiyo mutwe gwo kubanza akamwenda na 10 ninyezo nse bigambo byo bushobozi okurandura man gastani okucwekereze bya stani okushenye bisika bya stani bya nyombe kirengo ntakarabaho kandi na no kubyaro mu gisho mwako burkank kona ko mwako bikaza kuba kanje. I capture this year in Jesus name. I take dominion and I receive surprises in every month and each month will gladden my soul. Burukwezi ko mwako nukuza kuba kubikire mwe chamani ekikuru gahar ruhanga wanje ekikuru go mwiguru ahabo kuba kangambira ngo nakutwigurira iguru eribikirwe mu bingi atuchere migisha ombera juru mutwe gwa 28 aki12 naza kwereza umugisha bitukoze se mikono yitu cyone kindate ho mukono mu mwaka ogo nikiza kurabamo ahabwa amani ga Yesu owamferiye kandi owazokere ngo ntanke kutambura romange ahabwo bushobozi bwa mutima rukwera. I refuse the devil. I rebuke his empty promises. And I command you, devil, to take your poison. I refuse your poison. I accept Jesus and his power, and I move in the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. So as a priest, great priests is to offer sacrifices. Sacrifices neshara zanyu
shara zanyu no kuzakira tukaziteka aritari ya ruhanga tukazongera ruhanga rero kuruga from the altar there comes a stream of blessings nko kumukamanya kurugomo Ezekiel. There will be stream of blessings towards all people, all of you wherever you are. So ishara zanyu ebimukwete ngo mwako guza project empango zimukwenda kora zona ninzakira ninzongera ruhanga witu nimbatengera umugisha ngo bibeho kandi bikore mu izina rya tata nerya mwana nerya mutumo rukwera. Amina. Thank you so much, Father. Kandi shwari Father yatengera umugisha ku mwaka guno gw'2025 twenda kumusima Father, twenda kusima aho kwiciriza kwijanga base kutereza umugisha sima watambara nita mu cyeke iki kigambo cy'ikizoberi ecyabemba Reverend Father Vincent Kaboyi kandi shwari nsime mbabazi ahabwawe okubaha programming ya msimanta Father hina kandi twachakota tugambira about kibeho abantu nindende bambuza kibeho Father kibeho mwe katugambira ukacebero twendere ya abantu bona maybe mbenda kucumanya kibeho no mwanya go mutano tukatunga umugisha go mugenyi kurwo mu iguru ize atitayira. In the Catholic Church, Mother Mary has appeared so many times from the beginning of the church. In 2000 years Bicha Maria bonekere mu ndemingi kandi obutumwa bwe bwiza burumwe nayizire kumuriza abantu nabayizire kugambira abantu ngo bakunde ruhanga. So Rwanda genocide etakabireho Bikira Maria kaboneka omwishomero bakweta Kibeho College yabonekera abantu abishiki bashatu bamureba for 8 years and many times each year akiza kubegesa okushaba na no kwegesa abantu to forgive one another na no kubahabura ngo bana banje mwaza kuheza naho musasirane kandi mukunde ruhanga no kwetisa mwetise nangwa abantu message ijyo tubaje twara bagira ngo abana barwire byago na naki kwa but you can't believe ngo abantu hatandi bicuruzo mbyago kushera ruhanga umuntu kwagiga harabaja ngo nazansi inyanzo mbwira bwo kwiciriza mbwa kushera ruhanga yigwiro mukira. It is funny. So after I think 10 years, after 9 years habaho genocide okuyabireho nukwe Bikira Maria yagambira bicho kwibabembagire bakandi bakujigambira abantu bakujidocumentinga government and the church and even all people. So mbweno kurwo bwirobwe gwabo mwanya go kuramagamo konka the first statement Bikira Maria kuyashikira umwanya ogo omushyo yabandize kureba ubakweta Alfonsina akamugira ati ndebero ko kubona bono mwishomeromo niza kumurza. So mbweno kaba umwanya go kumurza, especially omushyaryokwe you have been having heartbreaks zitakarebekaga. You need the consolation from the mother. Dero she intercedes. We Bikira Maria, we don't worship Mother Mary. She is a super interceder. Nkoko muko asa kunyichereza unyoni basakutaho mukono kushabere. But I want to tell you, shara yanje tekagiritaringa nke ya Bikira Maria ninga ya saints ninga angels, because angels also cry to God for the salvation of the world. Now we always go to Kibeho and for the pilgrimages ahabwabo abakwenda kweshasha kurgo wabo to go for a special prayer, call it pilgrimage, origendo rwokusherura amani ga ruhanga, pilgrimage. So mbwenu we are going on 23rd ebirabiri na bishatu byokwezo ebirabiri na bishatu ntigendo rwaka no mwazyo then tugaruka Sunday ngo mukasheshe nkantu batwagarikire. So it's only 2 days. So maybe some of you would wish to go with us, and that's so beautiful. So should I read my number for them? Those who would wish to text me, it's good to text me or kunsindichira message ya WhatsApp ninga message okuchuro kunterra ukamwe na ba TV kumwa kuchwa mukunterra ngwene bintu bikashoba. So enamba yanje nyine nambe emwe yonka 0701 05 2920 0 mushanju 0 emwe 05 abirnamwenda 20 01 0701 05 2920. Then you can text me. I connect you to my office in Mbarara. Ningi mwaboko abari yo muri Mbarara. You can go to Chosiga House. That is my office. By the office kudiringana byona nebyishomero lya nyina wa Jambo na nishomero twenda kutandika eri ya college. Niye kudiringana byo eri Chosiga House
Chosga House area, Makansing Street, room 210. 210, Chosga House, Makansing Street, Mbara. You can go to the office and register. Please, everyone is welcome. All people. Mother Mary told us that let all children approach me as a mother, not as a woman of the rosary, but as a mother. She gave birth to Jesus, and she can give special intercession for you before Jesus is her son. Oshangenga cha project eche chaangwe cyo kwenda gukora kigenda oko twara yo busara buke membre ka mwamara niza hanuya na ba pastor biza hanuya na ba reverend biza hanu utegote mukono joto mukama ninsaba kukiza akara kanje ninga mpa school fees konka kuri yantuza yo twatugire kuronda ebyo muntu atakabasa kwesya za project empango tukondo buswere twakuronda ruzaro twakuronda miracles ezempango ezezigumire. So, mwebare mnonga, and if you follow me on TikTok, Father Vincent Kabo, you will see the same message. Thank you so much, Father. And of course, our program James Manta, when you go to Chibeho, abakuza yini batwaza bata ngo abakuza Chibeho lava dini ya Katolika bonka no please abakuza Chibeho ne buri dini yona no za Chibeho kandi of course Father yatugambira cyangwa birabe na bishatu netugendo rwakana turugayisana mukashisha beno yije tugende kumwe ebirabe na bishatu ze Chibeho tuze kushera ekyese cyo tutekateka ngo tsiri kubasika no garukana cyo okino mu ngaro program ni James Manta twatunere Grandfather Kaboy Vincent niwe yatutwara mu cwekeci kandi niwe yatuhisa umugisha aho mwako gwe 2025 reka tuboneho netugarukana messages zanyu.